Danas radimo puricu s mlincima. Stavila sam 2 žličice soli, 1 žličicu papra i crvene paprike, malo ulja i promiješala. Koristila sam samo pureće batke. Namazala sam ih sa svih strana mješavinom ulja i začina i ostavila sat vremena. To možete napraviti i noć prije. Za mlince sam koristila 150 g glatkog brašna, 150 g oštrog brašna, 1 žličicu soli, 1 jaje i 150 ml vode. Tijesto sam mijesila nekoliko minuta, zamotala u krpu i ostavila da odmori pola sata na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme kratko sam popržila batke sa svake strane. U tepsiju sam stavila batke zajedno s masnoćom od prženja, 1 kapulom i 3 režnja češnjaka. Prekrila folijom i stavila peći na 180 stupnjeva sat vremena. Tijesto za mlince sam podijelila na 6 dijelova i tanko razvaljala. Pekla sam ih u dobro zagrijanoj tavi za palačinke, otprilike minutu sa svake strane. Ostavila sam ih na krpi da se ohlade pa narezala. Meso sam nakon sat vremena podlila masnoćom od pečenja, okrenula, dolila malo vode i vratila u pećnicu na sat vremena. Nakon pola sata sam još jednom meso podlila masnoćom od pečenja. Stavila sam kuhati vodu za mlince sa žličicom soli. Kad je zakuhala, makla sam s vatre, dodala narezane mlince i promiješala. Ostavila sam ih 5 minuta pa procijedila. Kapule i češnja koji su se pekli s bacima sam isknječila i dodala masnoću od pečenja. Time sam prelila mlince i još kratko popržila.